Yes, reka tubasuhuze bakunzi bacu ba Scott TV show, turasuje aho muherereye mwese twifuriza amahoro aturuka ku Mana, twizera ko mumeze neza, twebwe turashima Imana. Uyu munsi rero ni nakazi rimwe itariki 27 z'ukwezi kwa karindwi 2026, aho tugiye kugeza amakuru yacu yo muri iki gitondo tubwira ko akarere kifashe. Rero uyu munsi rero ntabwo ndi nje nyine, ndi kumwe n'umugenzi wanje umunyamakuru dukorana yitwa King. Reka tumusuze kandi tunamuha n'umwanya kugira ngo adusuze tutangira n'amakuru yacu twabategure yo muri iki gitondo. Tugwaye ikaze bwa munyamakuru. Urakoze cyane Scott mugenzi wanje. Nanjye ndagusuje cyane, wabyutse neza? Tuzutse neza, turamahoro, turashima Imana. Natwe twabyutse neza n'amahoro. Ndatekereza twakwinjira mu makuru yatinze. Katuje makuru yacu yo muri iki gitondo. Nundi twaza ko yahera nundi umusozi miremire y'Umurenge, tuyahere nundi mu karere ka Bijombo cyangwa Indondo ya Bijombo. Tubabwira uko hifashe muri aka kanya. Ni nyuma yaho leta ya Kinshasa ikomeje gupanga nundi urugamba cyangwa gushaka uburyo bwose yakwigarurira akarere kose. No kuvuga ngo bananiwe Minembwe barazamura amaboko. Uyu munsi rero bakaba nundi batangiye guhengekera Indondo ya Bijombo bashaka kugaba ibitero. Aha rejo leta Kinshasa yashatse kugaba ibitero. Nyuma yaho abakuru babo babohereza mu nundi muri abice by'Indondo ya Bijombo, muri abice bya Mitamba. Ubwo FARDC n'abarundi bazamutse muri ya misozi bakazamuka kugira ngo baje kugaba ibitero nundi ku ngabo zatwirwanaho intare za Sarambwe ziri hariya muri misozi yunamiye Uvira, ariyo hariya za Mitamba, Kirungwa, hara Muhonde n'Uwabiziba. Aho hose rero leta Kinshasa yaravuze ngo reka tuzamuka tuje gutera ibitero hariya haruguru. Bashitse mu nzira niko nundi kuita barasagura amasasu kugira ngo yerekane ko barwanye. Nyuma yabwo nibwo bahise bagarukira mu nzira bereka leta yabo cyangwa abakuru babo ko bagize gute bagabye ibitero barwanye. Rero iyo leta Kinshasa yaherekejwe n'ingabo za Gumino, ingabo zo kwa Koboyi, bari bajanye barazamukana kugira ngo nundi bagende babereka inzira muri rabice kuko nibo basanzwe bahazi. Rero aya makuru rero waba uyazimbwa na mukuru? Yego, wenda uko nayumvishije cyangwa se uko nayahawe n'imbone zacu ziri hariya. Ntabwo ndi buje kure y'ibyo uvuze, gusa n'uburyo cyangwa se strategy y'umwanzi ari gukoresha kugira ngo abashe kuba yatanga gahuge hagati ya cyangwa se Amaduru n'intare za Sarambwe. Ibi bintu niba bitangiye umunsi babitangiye kuwa gatanu ubwo babonye uduce nka za Kanguri, za Mutambara ndetse na za abaturage bamaze guhunga ari benshi cyane, ndetse n'ingabo zabo bamaze kubona yuko zimaze kunanirwa urugamba zisubira inyuma zigana muri za Baraka, ndetse n'abarundi basubira byinshi. Ngira ngo urabizi yuko hari amaka y'abarundi yari ari hano za Kanguri. Nuvuga ngo imihana yose ya hano muri bino bice byo mu Bushasha yose yaragiyeho amaka y'abarundi. Rero bamaze kubona yuko ngira ngo urabizi ari ukuntu bari kurasa ku Maduru basa nkaho bayiyenzaho. Amaduru rero yuko abamanukira ndetse arabakubita mu buryo batanga tumwe na tumwe bagenda bakontrola. Rero bakimara bamenya yuko imbaraga zabo zarangiye, bakabona yuko ibice byose bimaze gufatwa, ndetse Felix Kisegeti biravuga yuko yabagira inama ari kumwe na Perezida w'u Burundi, arababwira kugira ngo babashe kuba bakwigarura uduce tumwe na tumwe bagiye bakwa, ari uko babanza kuba bafata imbaraga zabo bakazishira ahari intege nkeya cyangwa se aho AFC ishobora kuba bikureba cyane. Ni nayo mpamvu bagiye bumva za Gipupu bashaka kwinjira kugira ngo bongere kandi binjire. Ngira ngo urabizi yuko za Kabara bari bashaka kwiba inka ariko Amaduru bagasanga ari maso. Amakuru rero ari hano ku Ndondo ya za Mitamba nuko guhera kuwa gatanu bari bavuze yuko bagomba kohereza igitero kikazamuka hano za Mitamba kugira ngo kibe cyabasha nyine gutera ingabo z'Amaduru ndetse n'intare ziri hano za Mitamba. Gusa Amaduru yabimenye kera. Ngira ngo urabizi ko ari uburyo bwa technology umuntu agomba kumenya amakuru yawe. Ngira ngo urabizi ubu spy nawe cyane bamenya amakuru
ko bashaka gusa kuba babateza za gahuge cyangwa se destruction, biba ngombwa yuko babareka nabo kubera ubwo bari bafite bakiri mu mashamba, babanza kurasa bataragera za Mitamba, bararasa barangije kurasa basubira inyuma bitewe n'ubwoba bari bafite. Amadubu rero arababwira ngo bareke, nibazamuka tuzabahereza ikibakwiye, ariko mureke bakomeze barase. Gusa byaje kuba kubera yuko amadubu yari yiteguye, babonye uburyo amadubu yipanze, baravuga ngo iyi ntambara ntabwo twayitsinda, ndetse uko twatekerezaga yuko dushobora kuba twashira imbaraga zacu hano, naho bariteguye meze neza. No kuvuga ngo umwanzi yashatse gutera mu nzira zose, aturutse mu nzira zose yifuzaga, yumvaga yuko ashobora kuba agafawuru cyangwa se akaba yabona inzira penetra, nyine akaba yakinjira mu bice birimo abaturage b'Abanyamurenge, baza gusanga ari amabuye kandi bitakunda. Rero amakuru arano za Mitamba nuko baraje bararasa, n'ejo barazamutse bari mu bibira bararasa, ndetse barikanga kubera ko barashe batandukanye, bikanga yuko babasubije, biba ngombwa yuko basubira inyuma barahunga. Ndetse kuri ubu ngubu muri kino gitondo bashobora kuba bariza Uvira bitewe n'ubwoba, cyangwa se za n'ibindi bice byiyongiye fo bize mu Mushasha. No kuvuga ngo amakuru ahari nuko amadubu yatsinze, kandi ubwoba rwose bwarashize, kandi abaturage bameze neza, bakomeje gushimira amadubu n'intare, ndetse n'ejo barasenze bashimye yuko amadubu n'intare bakomeje kubarucungira umutekano. Nayo makuru bwana munyamakuru ari hano ku Ndondo za Mitamba. Urakoze bwana munyamakuru. Urumva ko twirwaneho n'ubundi ikomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo igarure umutekano umusozi Mirenge, haba ku Ndondo ndetse na Rurambo. Kugeza ubu ni amahoro, aho tubasha kuvugana nuko batubwira ko Rurambo itekanye, gusa icunzwe cyangwa icungiwe umutekano natwirwaneho ndetse n'intare za Sarambwe, kandi ingabo zihagaze neza ku rugamba. N'undi tunyarukira n'undi nkuko wari wivuze, tunyarukira n'undi muri Minembwe kugeza ubu muri gitondo barakinguye, barabyutse abantu benshi. N'undi murabizi ko gahunda z'ubuzima busanzwe zatangiye nyuma yaho abatabazi bakuye umwanzi muri Minembwe agahunga akerekeza muri bice bya Point Zero ndetse na za Kanguri n'ahandi hatandukanye. Ubuzima bw'abaturage batangiye gutangira gushakisha ubuzima, arabacuruza ndetse n'abahinga ndetse n'abaja mu nka, mbese birakorwa nkuko byari bisanzwe mbere ko imirwano iba cyangwa urugamba rwatangijwe ni leta Kinshasa. Ubu rero abaturage bakomeje n'ubundi gushakisha ubuzima, ndetse n'indi mihana itandukanye bari baravuye mu byabo batangiye gusubira mu byabo. Iriya mihana za Gakenke, mihana za hari Irundu, za Rubemba, za Karungi, hose abaturage bari kugenda basubira mu byabo, ndetse na za Gitavi ya mbere n'iya kabiri, aho hose bari kugenda bahunguka baje mu matongo yabo. Baravuga ati ntabwo twaguma tuguma aho twahungiye kandi twabonye amahoro, ahubwo tugomba kuja mu matongo yacu tugatangira tugashakisha ubuzima busanzwe, nubwo amazu yacu bayasenye, nubwo imyaka yacu bayitwitse, ariko kandi tugomba gusubira tukaja kubaka iwacu. Ariko kandi abaturage baracafite impungamizi, basaba ubufasha hirya no hino kugira ngo barebe ko bafashwa, kuko amazu yose yarasenyutse. Umuntu ufite inzu wenda ashobora kuba wenda hari inzu yasenywe hagasigara gusa icyumba kimwe n'undi gisakaye, ahandi hose ni kumurara. Urumva ko imvura iguye imwe, imvura ikomeye, urumva ko abaturage baburaho bikinga. Rero muri ubwo buryo abaturage bagenda basaba ubufasha hirya no hino kugira ngo barebe ko bagira gute babona uburyo batangira bakubaka bagasubira mu byabo. Ariko kandi abaturage barasenze aharejo, bashimye Imana ikomeje kubatiza amahoro, agahenge, ndetse nyuma yaho abayobozi ba FC23 baje mu Minembwe bakabahumuriza, barabwiye ngo mwebwe mugende mujya musinzira, ntimuzongera kumva urusasu muri kano karere ka Minembwe, mugende muzane iterambere, muze mukore ibikorwa bitandukanye, mwubake, naho urusasu ntimuzongera kurubona, muzaza murwumvira kure kimwe n'abandi bari kure, bari mu mahanga, muzaza mushaka amakuru, mubanze gutelefona na telefone kugira ngo umenye amakuru agenda avugwa. Rero abaturage batangiye kubibona aho urugamba rukomeza rwerekeza ku Mushasha.
nkuko abaturage n'undi bo mushasha babazaga amakuru ngo se mu Minembwe bimeze bite, abaturage ba Minembwe nabo bari mu kubaza ngo se ifizi bimeze bite, Gipupu imeze gute. Rero ni nk'ubwo buryo abaturage bakomeje gushima Imana ko ikomeje kubatiza amahoro muri kano karere ka Minembwe. Bwana munyamakuru, urakoze cyane. Wenda nkunganira hano mu Minembwe kugeza ubu ngubu muri kino gitondo cy'uno munsi, ngira ngo urabizi ko dutanga icumweru ca kane ariko kwezi Minembwe irimo amahoro ndetse imeze neza. Ni ukuvuga ngo mu bice byose bitandukanye ibikorwa bya bindi byari bisanzwe bikorwa, ngira ngo si ubwa mbere abaturage ba Minembwe basubiye mu byabo, abari batuye haba ari Gakenke cyangwa se mu bindi bice byose bitandukanye. Ngira ngo urabizi yuko n'isoko rya Minembwe ryari risanzwe riremera ku Kiziba, ariko bari barihinduye, ariko kugeza ubu ngubu ku wa gatanu ngira ngo ubwa mbere baremeye kugira ngo amahoro yabaye amahoro, ibintu byose byasubiye nk'uko byari bimeze. Nubwo wenda hakiri ikibazo cy'ubukene, ngira ngo urabizi mu bihe by'intambara, ngira ngo urabizi ko hari hashize imyaka hafi irenga 10 bari mu bibazo bimeze nk'ibi ngibi, ariko by'umwihariko umwaka n'igice intambara yibasiye Minembwe. Ni ukuvuga ngo kugeza magingo aya, bwana munyamakuru, Minembwe birashoboka yuko nyuma y'undi mwaka umwe izaba imeze neza kandi bamaze kwiteza imbere mu buryo bushoboka. Nubwo harimo ikibazo cy'ubukene, ariko ibintu byose bimeze neza, bimaze gusubira mu buryo, kandi bakomeje gushimira AFC ndetse na Twirwana cyangwa se MRDP ku bikorwa byiza bamaze gukora. Rero tukiri aha ngira ngo twova muri bino bice bya Minembwe ngira ngo sinzi niba ari amakuru ufite za Gipupu yandi, ariko wenda twekeza muri Gipupu. Murabizi ko ntibeshe neza uyu n'umunsi ugira wa kabiri intare zasangwe n'amadubu ari mu karere ka Gipupu. Ni nyuma yaho leta Kinshasa igerageje kuza kugaba ibitero ku ntare zasangwe n'amadubu ziherereye hariya mu Mikenke, ayobowe na Colonel Mitabu, aho nundi bari hera muri abice. Ariko leta Kinshasa igerageza kuza gukora ibishoboka byose kugira ngo ize irase abaturage bari hariya mu Mikenke. Rero niko Twirwana yese igira guti ko bishoboka byose irukana umwanzi, iramukubita, imugeza n'ubundi hariya muri Gipupu, iramutambutsa arahunga, aho bafashe Gipupu bafata Giseke, ndetse bakaba bakomeje berekeza imbere. Amadubu yavuze ko agomba kwinjira muri Forêt Equatoriale, ndetse bagakomeza birukana umwanzi. Urumva ko umuvugizi wa MDP Twirwaneho avuga ko Gipupu na Giseke byafashwe, asaba abaturage gusubira mu byabo. Ni ukuvuga ngo mutumwa yanyujije ku rukuta rwa X, yavuze ko yatangaje ko umutwe wa MDP Twirwaneho wafashe uduce twa Gipupu, Giseke, ni nyuma y'imirwano yabereye muri ako karere. Mutumwa bwe yaravuze ngo kandi ko ingabo za FARDC n'ingabo z'u Burundi FDLR nabo yise za takataka aribo bazarendo basuye inyuma berekeza mu ishyamba rya Forêt Equatoriale barahunga, kandi akabasaba n'undi abaturage bari barahunze gusubira mu byabo, mu midugudu yabo nk'uko bari basanzwe n'undi bayirimo. Ubu rero akarere kose ka Gipupu karimo amahoro, amadubu akomeje gucunga umutekano, kandi baravuga ko isaha yose aho barwaye gusa barwaye ibibogobogo, barwaye imitamba ndetse n'utundi duce kugira ngo babashe kuba bagera muri Fizi. Kandi Fizi nayo isaha yose nayo ishobora kubatombe kuko bakomeje kwikanga amadubu n'intare, hakaba alert, ukabona abantu barahunze, ari abazarendo bagahunga, ari abaturage bagahunga kubera kwikangana gusa, bakumva ko Twirwana kera yamaze kugera muri Fizi. Bwana munyamakuru, hari amakuru yandi nshaka yuko wenda twasesenguraho tuvugaho, bitewe n'abazarendo uburyo bakomeje kuvuga. Ku munsi w'ejo numvise audio y'abasirikare b'abazarendo ndetse bakuru bavuga yuko FARDC ishobora kuba yagambanira Yakutumba, ndetse ishobora kuba yagambaniye nyine abazarendo. Gusa bikavuga yuko ngo
ngo AFC cyangwa se MRDP ngo batazana amafaranga kugira ngo icyakutumba ni ejo bundi igihe radiyo ya Fizi yatangazaga yuko hari abaturage bari kwicwa ngo bishwe ngo na MRDP yuko ashobora kuba ari watanze iryo tangazo ko babivuga ndetse mu bantu benshi bakaba bafite ubwoba barabuze iyo bahungira rero bavuga yuko FARDC ishobora kuba itarashimishijwe n'ibintu bimwe na bimwe yagiye avuga asa nkaho yitije ubuyobozi bwabo urabyumva ukuvuga ngo ikibazo gihari nuko hashobora kuba intambara hagati ya FARDC ndetse n'abazalendo bizi ko yanatangiye kera basanzwe batumvikana no bariyeri ngira ngo wabyumvisha yuko na za Baraka na Fizi na Baraka bashize amabariyeri menshi cyane kabisa y'abazalendo na FARDC rero amakuru ari kuvuga muri ibintu bice bitandukanye nuko ashobora kuba hagiye kuba intambara hagati y'abayakutumba kuko ngo yiteguye yuko umwanya wari wose abafadesi bashobora kumugirira nabi urumva yaba intambara nayo bwana munyamakuru ndakumva rwose urumva yaba intambara ni ukuvuga ngo bano bazalendo ibyo byose icyo tubona uko aho bigana nuko umuzalendo na FARDC bazakuzanyaho bazarasana kubera ko batari kwizerana urumva ko abazalendo bonyine ibo ahubwo bari kuvuga ati ni gute bashaka kwica generale wacu unarebye kandi urabona ko n'abazalendo ubwabo bonyine ntibumvikana ubwabo bonyine hari igice kimwe cy'ababembe nacyo kitumvikana ubwabo bonyine mbese iyi koalisiyo yose muri bonyine ntabwo bahuza dore ko n'ubundi na leta Kinshasa yagiye ikuraho ingabo zabo mu matelefone ibakuraho ikata network ifizi abaturage bararamika tindi gute mudukupira network izo n'iby'igisika niba abasirikare banyu batanga amakuru ku mwanzi twebwe abaturage twe dushaka ukomeza ubuzima bwacu nkuko bumeze ariko kandi urumva niba Fizi bamaze gushiraho bariyeri urumva ko ni ikigaragaza ko hari akavuye gakomeye cyane ni ukuvuga ngo isani yose bashobora kuzanyaho cyane aho biri kugana umuzalendo azarwana na FARDC niko ngiye mbibona kuko bakomeje kwitanya abamwana ni ukuvuga ngo abazalendo bari mu kubwira FARDC ngo nibo bari mu kubagambanira kandi mukatubesha ngo twe tuje imbere hanyuma twe twaje imbere akaba ari twe barasa mwebwe mukaba mwahunze kare bigasaba ko n'ubundi abazalendo bata n'undi ikizere kuri FARDC ariko kandi FARDC yo n'ubundi mu busanzwe bwabo nta mutima bagira ibo bazaba bati ntago ndiho rwo gupfa niba bumvisha urusasu ibo bahita bihungira direct bagakiza amagara yabo abazalendo ngo bashaka kwikana umunyarwanda akaba aribo bahasiga ubuzima bwa munyamakuru ngira ngo urabizi yuko n'abarundi baclaiminze icyo kibazo bavuga yuko FARDC nta kintu ikora ahubwo ngira ngo intambara iherutse kuba ejo bundi barababwiye ngo baje imbere abarundi babwiye FARDC barababwira ngo muje imbere twe twaje kubarara cyangwa se kubasapotinga ariko bitavuze yuko ari twe tugomba kuja imbere buri gihe FARDC ikomeje kugira ubwoba tuve hano za Baraka na Fizi yakomeje kuvuga amakuru menshi kugira ngo tuze gukomeza gushaka andi makuru tuza guhereza abakunzi bacu tugera no mu mujyi wa Uvira naho bivuga yuko ari kuzamo abimukira benshi ndetse harimo n'umutekano muke w'abaturage cyane ko bakomeje kumva ngo amasasi menshi cyane abazalendo cyangwa se coalition iri ku ruhande rwa leta bwana munyamakuru bakomeje gukora bisa nkaho ari urugomo kandi babikorera abaturage ndetse abaturage bagavuga yuko ahubwo byaruta yuko hazaho abandi basirikare kuruta uko babazalendo na FARDC bari hano kubera ko bararasa cyane abaturage bakabura ibitotsi baryamye mu ijoro ndetse bakanakora n'ibindi bikorwa by'urugomo aho bahohotera abaturage bakabambura ibyabo ngira ngo nanakubwiye yuko mu minsi yashize hari umutwe wundi wari uri hano w'abazalendo n'aba-FARDC biba abaturage kandi utatanga icyo bagusabye bakakuca mu buryo bubi handi bagutema umutwe ngira ngo hari abasore muri kino cyumweru cyashize bagera kuri 3 batemwe imitwe babata
rya Mabenge urumva ko hano muri Uvira hari umutekano muke cyane ushoboka ndetse n'abasirikare batsinzwe bakomeza kumanuka bavuye za Fizi ndetse n'inkomere nyinshi zikomeza kuza hano n'abavuye mu misozi miremire bahunze kubera ubwoba biravugwa yuko bakomeje guteza umutekano muke hano muri Uvira. Sinzi nimba hari andi makuru wowe ufite hano dore ko twinjira mu murwa mukuru Kinshasa. Urumva ko icyo navuga ni uko ukunganira gutera buke gusa nuko muri Uvira kwera umutekano mukeya uhari banahawe n'amasaha batagomba kurenza kuba bageze mu mago yabo, ari abamotari ari abacuruzi ari abakora mu tubare, abo bose bahawe amasaha ntarengwa ya saa 12 umuntu wese agomba kuba yageze yasubiye mu mazu yabo, kuko ngo bashobora kwinjirirwa isaha yose n'umwanzi bagatinya ko n'undi bagomba kugira bagomba kuja mu mazu yabo bagataha. Waba ukora iki, waba ushinzwe iki, aya masaha ugomba ko batashe. Nyuma yaho kandi dutsiko rero tukomeje kwica abaturage, tujana intwaro tukica abaturage tukinjira abaturage mu mazu yabo, ariko kandi izo rero hari ubwoba muri Uvira nubwo bakomeje guceka ko hari ubwoba bwinshi isari nabo bakomeje kwikangana. Hari udutsiko tw'amabandi ndetse n'abazarendo nabo twavuga ko barimbura mukoro bananiwe kuzamuka misozi ngo bajye kurwana, bakifatira abaturage ba Uvira akaro bakomeza guhangana nabo, kandi abaturage ntacyo nundi babatwaye. Bwana munyamakuru, urakoze cyane. Ngira ngo utubare n'amakwe ngira ngo babahaye kugeza saa 6 ibintu byabo, ngira ngo nimba ntibeshe gusa umutekano uri muri bino bice bitandukanye bya Uvira ndetse no mu kibaya cya Rusizi bamwe kubera amabariyeri yandi arimo abaturage bakomeje kuvuga yuko bitameze neza. Twamuke tugere umurwa mukuru Kinshasa, biravuga yuko Felix Tshisekedi atagisinzira wa ntagisinzira byabaye amabuye kuri we. Ni ukuvuga ngo Tshisekedi ubu ngubu noneho ntagisinzira, kuko nyuma yo kubona biriya 9,000 byapasinze hariya n'undi muri Nord Kivu, yagize presiyo ikomeye cyane, isuka yaramuzamukanye, ntakiryama ntagisinzira. Gusa ngo icyo asigaraje gusa ni ukomeza gusohoka aje hanze y'igihugu agenda atembera gusa kugira ngo rebe ko n'undi yokurikana stress afite. Nyuma gusa afite ubwoba bwinshi cyane, kandi urumva ko biriya 9,000 byapasinze, afite ubwoba ko bishobora kuzamuka mu misozi miremire y'Umurenge. Bizamutse rero ngo biba bimurangiranye rero bigatuma n'undi akomeza gucengacenga, akabesha ko ngo bagiye kuganira na AFC 23, agakomeza kubereka ko agifite ubushake bwo kuganira nabo, ariko kandi nta bushake afite. Ni ukuvuga ngo urumva ubwoba bwamukoresheje bwo kuvuga ngo abone biriya bihumbi byose bipasinga, ndetse akabona na General Sultan Makenga akavuga ko bagomba gutabara abanyamurenge bari mu Minembwe. Aravuga ati izi ngabo birarangiye, 9,000 nibija mu misozi ya Minembwe muri operato muri rusange, kandi nta ngabo mfite, bakroshare mfite, bari abantu bazitanga biriya bihumbi. Ni ukuvuga ngo bizaba birangiye, kuko imirwano noneho izaba tuvuge muri ho plateau, imirwano izaba ivuye muri ho plateau, bazaza bumva imirwano nk'imigani niba twavana amateka na amateka, kuko umva ko iraho plateau yose imirwano izaba yavuyemo yerekeze rero muri Tanganyika. Nuvuga ngo province ya Tanganyika niba yigeramo bakomeze bagura ibirindiro, kuko nibyo leta Kinshasa yahisemo kumza kwinangira. Bagiye basinya amasezerano henshi i Doha, bakaje Washington, bakaje mu Suisse, ariko ibyo leta Kinshasa yasabye twirwa na cyangwa AFC 23 M23 yo ikabikora, ariko byagera kuri leta Kinshasa yo ntibikore. Tukibaza se kuki leta Kinshasa yo idakora itubahiza amasezerano, abandi bo bakabyubahiriza. Rero bituma M23 yo ivuga ati birahagije leta Kinshasa dubeshiye inshuro nyinshi, ahubwo rero tugomba gukora ishoka zose tukirwanaho kugira ngo abaturage bacu batakomeza gupfa tubireba ngo ni amasezerano na Tshisekedi atazayubahiza. Bwana munyamakuru,
urakoze cyane. Biravugwa yuko biteganyijwe ko muri kino cyumweru cyangwa se uyu munsi ku wa mbere Senko ishobora kubonana na C64 nyuma bakoze inama mu minsi yashize bababwira yuko bagomba kubanza kureka gukora imyigaragambyo ndetse baha amahirwe ibiganiro cyane ko perezida wa Kinshasa yari yavuze, perezida wa Congo Felix Tshisekedi yari yabasabye yuko hari ibiganiro bigomba kubaho. Rero biravuga yuko uyu munsi cyangwa se ejo kuwa kabiri bashobora kuzaba ibiganiro hagati ya Senko na ECC hamwe n'aba bantu batavuga rumwe umutwe wa Kinshasa. Gusa bikanavuga yuko uyu mutwe utumva kimwe na leta ya Kinshasa, biravuga ko bana bakuru ba Martin Fayulu ngira ngo uribuka hari ibarwa bigeze kwandika ndetse banavuga yuko abashizeho umukono harimo ba Martin Fayulu, harimo ba benshi cyane, bikavuga yuko hari ibintu bimwe bitameze neza hagati yabo. Ariko iyo nama ubona igiye kuba bagiye kongera gusubukura ya myigaragambyo bari batangaje ku tariki 22 bakayireka, ndetse bari bavuze 25 ku munsi wa none. Rero biravuga yuko hagiye kuba inama. Urumva ko bagiye kuvugurura ya myigaragambyo cyangwa birashoboka yuko Felix Tshisekedi ashobora kuba yarurishije akaba yarakuyeho guhinduka kw'itegeko nshinga. Urumva iwe yabyemera? Nuvuga ngo Tshisekedi we ira Senko cyangwa ira C64 ibo gusa icyo bategereje nuko bategereje gusa icyo Tshisekedi azokora, nakora ibihabanye n'ivyo bashaka direct batabinjira mu myigaragambyo. Ariko kandi kubera igitutu Tshisekedi ubu ngubu biri kugaragara ko guhindura itegeko nshinga bitagishobotse bitewe n'igitutu akomeje guhabwa ari abaturage, ari abanyamadini, ari AFC 23 ndetse n'amahanga muri rusange. Akomeje kugira gute? Akomeje guha igitutu leta Kinshasa mu buryo bamwamagana kuko ibyo ashaka no guhindura itegeko nshinga. Ariko kandi iryo tegeko nshinga nanarihindura kuri AFC 23 yo twibaza ko byanaba byiza kurusha atarahinduye. Byaba byiza kuko anarihinduye twavuga ko AFC 23 itabikiri ku ruhande rwa leta Kinshasa, itabikiri ku ruhande rwa Kinshasa, baba nundi ntibabarwa. Tuvuge abaturage bari mu bice leta AFC 23 iherereyemo, tuvuge Nord Kivu na Sud Kivu, abaturage muri utwo turere twombi ntago baba bakiri abaturage ba leta Kinshasa kuko baba bahinduye itegeko nshinga. Urumva ko Tshisekedi nawe guhindura itegeko nshinga nawe ari gihe abona ko byomukoraho, nkuko nawe afite abajyanama biwe abona ko byomukoraho. Nje ntekeza ko bitagishobotse kubera igitutu afite bwana munyamakuru. Kongoro sazamugiriye nama bwana munyamakuru yewe sinzi. Gusa n'andi makuru ari kuvugwa nuko na za Amerika zitangiye gukansaringa visa yiwe batakicemeye. Visa ye ikuvugwa wenda mu makuru akurikira turaza kwibashakira neza tubabwire ari kuvugwa kuri Felix, aho abantu benshi batangiye kumwanga ndetse n'ibihugu by'amahanga bitangiye kwanga imikorere ye cyane ko akomeza kwinjiza abazungu bagiye batandukanye hariya. Ubushize bari bavuze yuko yinjijemo n'abarusiya, kandi ngira ngo urabizi ko umurusiya n'umunyamerika ari abakeba. Dusoza amakuru muri kino gitondo bwa munyamakuru, wavuga iki niturangiza dusoza amakuru kugira ngo twongere kandi dutegura andi mu masaha imbere kugira ngo tugeze ku bakunzi? Ikindi ndavuga gusa no kubashimira ku bufatanye dukomeje kugirana, wakoze nundi ku makuru ukomeje kutugezaho, ndetse n'abakunzi bacu bakomeje nundi kutwereka urukundo. Gusa icyo twavuga nuko uko waruvuze ngo Kongoro wende nta kiri mujyanama wiwe yabaye Tombe, kuko nawe afite nubundi ikindi gitutu akotswa nawe ntibimworoheye bwana munyamakuru. Reka tugushimire kandi
turaza kugeza abakunzi bacu andi makuru mu masaha ari imbere. Rero tureka tubashimire abatarakora subscribe kuri Scott TV Show ndetse na King TV, abo bose bagenda bakanda kugira ngo n'undi bazabona amakuru yabo cyangwa yacu ku gihe, kandi mugire ibihe byiza kandi bagire n'umunsi mwiza bw'abanyamakuru. Mugire umunsi mwiza mwese. Murakoze cyane.